nĩ kĩrĩro kĩa mũciari thutha wa gũkũrĩrwo maitho nĩ gĩkuũ moko-inĩ ma aici mahiũ arĩa marahithũkĩire mũciĩ kwao itũũra rĩa Ndikir, Samburu ya ithũĩro na maracoka gwĩthana na mbũri ciao 30. Jana walivamia sisi upande ya Longewan, walipeleka mbuzi na kurudishwa hizo. Leo walivamia hii upande ya Lonkunono na walipeleka mbuzi yote. Kila siku saa 12 tunaingia manyumba. Hakuna hata serikali anakuja hapa kutusaidia watu. Wanakuja tu kusema tu operation hapa. Aikari gũkũ marauga ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ maya mothe mahanikĩte ona thengia wa maobitha borithi kwambĩrĩria mũngũrũrio wa kũhĩtana na aici mahiũ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũgitĩri gĩtaro kĩa Rift Valley. Na sababu kuu ya hiyo curfew haikuja juu ya papa singine, ilikuja hapa juu ya mabadings ambao wanatusumbua sana. Mimi kama mwakilishi wadi ya Losu kunafurahi sana kusikia kwamba operation inakuja. Lakini ile ya kushangaza sana ni ya kwamba wakati kuna bado serikali imeweka mikakati ya kufanya operation, siku wa leo walikuja wakafungia mzee kwa nyumba yake na wakaenda na mbuzi yake. So sisi tunashangaa kwa sababu kuanzia juzi, hii ni siku ya 3, ikifika saa 12 sisi kwa hii town yetu, kwa sababu sisi tuko kwa Marazo division, kila mtu anaambiwa afunge nyumba yake, maduka yake na asitoke. Komanda wa borithi Samburu ya ithũĩro Moses Owiti nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde na kuga nĩ arĩkĩtie gũtũma maobitha borithi a kũigana mwena ũcio kũhĩtana na aici acio. Kaunti ya Baringo, Tony Barkuto nĩ athikĩtwo itũũra rĩa Kinyach, Baringo ya rũgongo thutha wa kũragwo nĩ aici a mahiũ ciumia 2 hĩtũku. Rĩa atongoria kuma kaunti ya Baringo makomithĩtie mendekithia ma ngwatanĩro ya mawakiri bũrũri-inĩ makiuga mũngũrũrio ũrĩa ũrathiĩ na mbere gĩtarũ kĩa Rift Valley ũrũgamio. Kwa hivyo kupitia kipengo cha sheria ya Kenya, rais hajafunja sheria. Section 241B inasema kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. We are in such emergency. Juzi watu wameuawa pale. Leo kijana huyu ameenda. Kifungu 242 ya sheria na katiba ya Kenya inakubalia rais kutumia jeshi wakati ya emergency na mambo kama hii, ili baadaye bunge iweze kwenda kupitisha. So chenye rais amefanya ni halali. The same constitution you are using to challenge this decision is the same constitution which protects the lives of the Kenyan people through the same constitution. Kirifotera Inoro TV, jatagwo Jenga Wabui. No.